Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Ang mga nuada kliyente na ijay tata. Isumay ti kunana. Kunaktupay. No kayat mo, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laeng nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan tata. Itiks ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mat asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga rodon tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naomi. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto ak launay ti unat a buok ko Mari. Mabalinan da ita? Wen Mari, mabalinan. Agyaman ak launay Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag. Wen tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko Mari. Keep the change. Ay na wow! Sayang mo ti suplim no di mo alaan maray. Keep the change ko na lang arudon. Ay, Awat mo, igatang mo iti merienda Mari. agyaman nak maray. Awan anyaman na. Ay, wen kaya maray. San mabalin nga ag-beach wenno ag-swimming ka Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen maray, delikado si ka. Sa dino tinagapuam nanang. Ay, iti ayan ni Antay Sumya. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia. Napagsaritaan mi man ti maipapaniti reunion tayaw. Reunion. Wan, tapno makapagjabing tayo mag nga kakabagian Ay nawan, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kasta nanang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tatijak pa'y sigurado. Mauray latan anoan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni, Naomi bakag. Ay ay kat agpurchase akto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka ka di. Busy akpay laeng. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat tag-purchase no dandani ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laeng No ngay nga ta siyak ti ag-purchase bakag. Saan ang lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko. Ilistam nga min Ay, uray ilista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawen. Nana Betty! Ay nawaw! Si kamo gayam na umay. Makapakitod ka mo. Ag-purchase kayo mat nana? Wan! Adalaga tangag nakaw. Ay kat ijay kayong balay nga agbaro atawan nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga Sumurot mo't lang kada kayo nana? Ay, wine. Imunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wine. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manon tipila. Amang ang kiidino panawan dak ti pagluganan may. Nalpasan nanang. Naaramid kumulaangan ti ipapaaramid yaw. Agyaman naklaunay, Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina. Aglangoy kami kanaw. Ay, kitain nyo Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko nanang. Ay, sagad adaw ti malmalmus ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mati kayat mi nanang. Malala,
mapan kayaw, no kaya ayaw ang agan anad kayaw, delikado. Wan, amumi day tananang, saan ang masapul nga ipalagip yo? Una yun day ti abuok. Ay, nawaw, ano tabuok mo, Grace? Nadadahal sabon tayo. Kitaan nyo man, nanang. Kasla na puuran matan. Na, kanya tinaramit buhaya. Abang ano, impaplansya mo data. Saan mo, nanang? Awanan. Nadadalan, taimpaunat mo abuk mo. Amangan kunak, nugpiki ti agas nga inusar ni Mari Naumay. Kamaya mo tibuyan na, hindi ka umay tayaw. Amangan nulit reaksyon lang ti buok ko, nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, timakam mo dita. Talaga kasaritak, nanang. Diyak kayat ang madadaal ti buok ko. Di mo ka din nakita tiyagas nga inusar na itibuk mo. Saan, nanang? Diyak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam madumat ti kliyente na. Sila imposible mo't nagarabat itipikay nga agas. Di pa'y ka mapirdimat kadagiti customer na. Adupay mo ti makantatang. Adake kan makaroni ijay. Nagsuga kao, anak kao. Ay nawaw, mangan kayo kitday, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin, Narigat no masubraan ti kanan. Ay, adaw mau awag. Sino mo't na ita? Na, ni Mary Grace mat. Na imabit lang tasong batak tatang, ang mga napatagmat ti ibagana. Hello, Mare! Happy New Year, Mare! Apay akastoy, Mari? Tian niya, Mare! Nagadaol matibuk ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay! Apay ngay, Mare! Pikin samat ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw! Sana peke day, Mare! Kitno iso, di kamayatan na brand? Apay nga ron akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala! San mo takas ta asigo da? No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta kumati napasamak, edi nagpareban ka angam san mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitain ta. Talaga nga umayak, Mare. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Ah, okay. Urayan ka, Mare. Kita man tinapasama kiti buok na. Dahitan ni tatang kitain nyo. Ay nawaw, kaslang napuuran man. Ay, san mo takas ta idikat? Amangan kat no nagbits dagito'y tatang. Kita Mare. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay, nawaw. Apay nga yakas tamad dun, Mare. Jakman amukang ka. Pikin samat ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam, Mare. Kabala ka paniknikan, asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo, Mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, ada klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunis pailaan. Ada nga rod naka-schedule a customer ko ita, Mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasamak iti buok mo. Ay sana. Ay, no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes, tapno nawayata nga agsarita, Mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat, anyat imbaganakin ka nga eh. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslang napuuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay. Isokas di tinapasama kiti buok na. Ay nawaw, hindi mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngam no'y naramid na lata. Ay, anya ngay nga rod. Talaga ang madadaol ti buok na Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang ang nagbits day jay babae Relax ka nila, ang bakit? Alawanan. Ala,
Agrubuatak mo tan, taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahit tanya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw, kunak man mo iti ayan dati nagapwam. Wan, ngam saan kami nakapagsarita na sayaat. Na, apay ngay. Wan ata adda kanu nga rod kliyente na nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar da a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga raw, kada mo naka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, naumay, balasang ka. Adala kayat ko amaamuan, Nana. Anyat kayat mo amaamuan. Kwa nga mi, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kahit ko lang maamuan no, nagbits kayo idi. Idi baro atawan, Nana. Ay, wan! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay ka day. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay na kaw. Nana, bawal nga minti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Isu ti maysa apakadadailan ti buok. Binilin ko mo't ni Mary Grace. Ingam no apay mo na nagbits pa'y laang, Nana. Kaya ko na namay, ngagsarita kayo kanubot ita. O Nana, isutin bagak. Agsubli ita alunes, ta kita agtibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mat. Kaya ta sa wanday ta, basol na. No apay akas di tinapasama kitibok na. Anyat plano itibuok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, saan ah? Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang tibuok ko iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idi baro atawan. Kaya ta sa wanday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ay kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rodan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo man. No kayat mo? Sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mat. Umuna iti amin, basol mo no apay akas ta tinapasamak iti buok mo, Mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usarek para iti natadaal a buok mo? Ipus ka, Mare. Saan anasaya ti kastangar aramidam? Basol ko pa'y ita, Mare? Siya akong ti madanagan para kin ka, anak tao. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin ko na day tatang. Di ka mabutang? Anya ko matpagbut nga ngay tatang. Katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas di tinapasama kitibok na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang nga rodan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas ta tinapasama kitibok mo. Naa. Imbaga mo gayam ni Naumay, sana mabalay ngag-swimming ka. Inarawin mo pa'y lang, May. Saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Saan na mabuting dayjay? Nga, May, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay. Di kagdardarasuraos, tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki di ti gayam mau, tapno matulungan na ka. Kita man tabok mo nay. Singiran nak nga rod manan nanang. Kay kay natural. Nagbayad ka manahin. Ta sa bali at treatment data kunada.
Anya ti ekspektara, libre, kabasol mo man, no apay nadadaal na buhok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na, saanon lakay. Ang ada ka di solusyon ti parikot na, bakit? Ada ang kasano nga ron, katsyak mo ti pabasulan na. Uray amo na nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga ibagbaga na. Ay, dahita nga rod ka. Di na amot taltalang gwatangan na. Nga ngam tulungan talatta bakit? Kaasi mo't. Ikat iti discount. Ngam iso ati umay dito eh. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, Mare? Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din, no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awam mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, Mare, naimbag laangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Sikan tumot nga min, Mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, Mare, intun sumarunong amin. Dumngeg kan agtungpal ka ano adda maibagaken ka. Di ka agpakalaeng tane kitam. Sikamat lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo man. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidam dito'y pagababanga Romel. Umayak lang makistambay, manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan, manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Maduta? Intun sumarunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidam, ading ko. Italaang mo't manan, manang. Anya nga italaang manan, kat no nagistambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. Adda trabahok ita. Okay lang, manang. Okay lang no ibati nak ngagmaymay sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Agasamanday ta ginatang mau bakal. Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay nga min kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakal. Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan ba't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay.
Itikas di nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin ito na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda, friend. Sino nga ito, Jay? Ti boyfriend mo ka di? Ah? Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko tay jay. Ay? Kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan din na palabo sa lawas, san ka di? Ay, un nga rod. Pinagbalin na mutan at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Naa, gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, nawaw. Agawam dito maray tanay. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, ada kang ba't gayam di tamanang? Gusto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano mga agawid, Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag Ay, manang? pangasim, Sumapul kakit di pagtrabahuam. Tapno saan aday tagis istambay ti ubraam. Awan mo't nga ron pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apag-applyan no talaga akayat mo. Alawanin. Agawid akong tapno awanin ti ado asaom. Ay, apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan mo't kas-askan na. Anyan tulawan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwap, narabian ka man na nagaway. Itaya ni manang Adela. Apay ka di. Ay, nukasta, nagistambay ka man na ni tiayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay nanang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Anya ko matipagbain na. Kat kabsat kumot da ijay. Mabambanog ni manang mo ngagtrab-trabaho. Idinto asi ka, relax ka laang. Di mo urayan, mao matikabsat mo kan ka, kunak tumanay. Nalpasan tatang. Nay pastor kontinuang tayo. Nasaya at may nukasta. Tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak manan itayan ni manang Adela. Ay nawaw. Ijay manay. Mayat tagistambay ijay tatang. Adal samad trabaho ni manang mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya. Amok ti pagtrab-trabahuan ni manang tatang. Ay una yan ti kasta Romel. Ngala, ang rubat akon. Man ano nga min aya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagaget ka. Saan ati nagbanukan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laang no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntong, friend. Ay nawaw, naadong mo samot dahi, jay, friend? Anya ti aramidan na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasidag. Ay, plano naman siguro ti mapan agistambay ijay. Wen nga rod, friend. Kay kayat namutag agistambay iti pag-abangam. Buludok man pa titulbag mo manang Adela. Apay, anya manan ti aramidam ijay? Di manang mo't makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot tin di ka matanagan ta sa anak mo tadugyot. Ay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo tin manang.
ipabulod mo man ang titulbag mo. Agsagad ako, sakbay pamanawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Romel. Saan pa'y nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak ikayan ni Manang, sakbay ang nagawid ak. Saan absugak pa'y? Ay unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namok lang ang sermonan dak. Sana kumapay ang nagawid. At least itayan ni Manang, natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan aya. Apay ko maamasayangan ak, katagin enjoy ak mat itararamidag. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka madlangay. Nagrigat ka kasarsaritan. Hello, Romel! Oh, nakawag gamat Manang. Ada ka di masapol mo? Ayan titulbag ko. Aywan, inlamang ko itinangisi ta sapatos mo, Manang. Ay na, naimbag kumamot nusong batam adagos ti awag ko. Pasensyakan, Manang. Kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak dito'y ruwar. Sorry nga minan ah. Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga minanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgaya man ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Adnya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokod da jay tao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. No kasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, jaka mau no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay, Manang. Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino, tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto a ginatang ko, ah? Ay, kuha, Manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa'y iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni Manang mat, nakapigpig sa ti sa una. Maibabay inakmat ano mangnagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw. Ha! Diyak kayat nga agis tambay ka iti kwartong abangak. No kayat mo, agabang kamat iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Nawatam! Diwan, para day talaapanag nagaduti sa Ay nawaw ka, Manang. Sa dino ti papanan nyo, Tatang? Iti ayan ni Manang mo, Adila. Mapantayo Apay ijay? Ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni Manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan, Tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni Manang mau? Idi lang, Tatang. Saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. Ada ka di nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga main day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis istambay na, iti ayan di manag na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manag na. Ay, saan lang aday ta? Inibus na pa, iti abastaw ni manang na. Sumot lagay, masana na mapan ijay. Uwin na, tagimura, idi sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay kati sumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mo.
Ada punto ni Manang na ang paya di na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma da kasarsarita no daduma, ta nagado arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito'y boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo. Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laeng no, sinirmunam. Iti kasta, kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laeng ti agul-uli maklatan, friend. Panagkunam ka day, kung nasaya at ti kastangar, aramidam si ka, Romel. Anya ko mabibya ngayon ngay. Ay na, mapanan titawan. Ang maging gaita, awan pa'y nagbaliwang may. Ay narang mo, adalat tama na. Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayaw, tunggal makitkita dati kastangar, aramidam. Amok tiraramidag, nakayukid di mo. Awanin na, ang mga no panunutan da, abinaybay anda ka. Oh, Agpanunot ka, tanasa papay, anak ko. Di mo urayon ang maisagmak ka sa kagnakag. anya nga rudain ti planom ita Romel. Diyak nga rudan mo tarang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planom amang pasaya at itibiyag mau. Anya kumamatyam mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda kalata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan datang. Kasaritam ni manang mau, tayo suti makaamaw no may papaniti kasta banag. Ang mga no kagura nakpailang datang. Ipaanas mo lata Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti tesda manang adela. Itaman pay. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti agtrabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako. Kat, anya ngay ti kayat mo nga i-enroll. Panagkunam manang, anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no anya ti kapkap na kam. No anya ti kayat mo nga aramidan. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyaman manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplayam? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo ti biyag mo, ading ko. Ay, nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ar-aramida man ang Melinda. Ay nawaw, kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen, kabaalak met kit di daytoy ading ko. Tulungan kan tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam, isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagamkit din no anya day tatap no amok. Kung at damanin bayadan mi ije pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ama ka-exam no saan ama bayadan day jay. Amo yung mo't private school ti pagad-adalak. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. Numabalin, ita kumamot lang ang alawas. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Minton bigat pa'y bakay. Apay ka di. Mabalin, apabuludan nakpay laang. Ay nawaw. An-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige. Ited mo pa'y lang kinkuha na ti sweldo. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Day ti jak sinaludsod, ang saysayaadan na mat siguro Ammo na mat, nagbanugak ti kwarta, agas gastusan na. Sa pa'y private school ti pagad-adalan na. Kapilitan ta isumat nga minta ayan ti kurso akayat na lakay. Sa deno manen ti papanam, Kristi ka anakan. Iti ayan ti gayem ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day ta agpalpaliwawang samot tin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti aginjoy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaem. Sipud pimusay ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumat nga iliblibak dayta ka? Anya garot ti aramidam. Sumapul kamutin ay ti pakitang danam. Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam. Ay na, Auntie, di nakisuro ta amok tar aramida. Anya? Nasalaw ko ni Kristi akan-akantay di sinto itay bakit? Kadwa na magdagiti gagayam na. Wan ata kasta matibiyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pa'y laang dayjay, wano? Wan mo't papaeskwilaan ni manang na. Apay ngamin asaan mo't amakitangdan. Amo pa'y man mo't iti dayja akaanakan ta. Gaputa ada ni manang na kat kasta mo't tanter aramiden na. Day tamang namnamalaang ti ammo na. Naimbag tawan pa ti anak daydwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak. Saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho? Alang ti kwarta pagbayad ko, manang. Agtugaw ka pa'y tada pagsaritaan ta. Ay nawaw, anyat pagsaritaan ta, manang. Sa dino tinapnapanam idi Sabado. Ha? Anya di nangag ko, nag-outing kayo manan, kadagiti gagayam mo? Wan manang, nag-outing kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan? Ni manang met, awan tinagastos ko, tain libre naklaang tigayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka, Kristi? Na,
Pudno ti bagbagak manang. No asino mo't day tangag pulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete mo nga rod. Mala, alaam ti kwarta a pagbayad mo iti pagadalan. Siguraduam laeng ang makaturpos kay ti kolehiyo. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni manang mo? Kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda na gidanon anagawting tayo idi Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day tati jak mo. Awan mo't imbaga ni manang. Basta nagunget laang kanyak Ngam di balin agano sakpay laang ita. Agpamarangak anasingpet. Takasapulak pa'y titulong na. Ay no masapul a makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay, friend. Bumalasak to, numalpas ko ti kolehyo. Mayat ti diskartim Siyempre numasapol nga agin si singpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal, tapno addan tumat ipanakil ko kankwana. Saan nakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda ka na kan, Adda ka din ni Auntie Helen, Angkal. awan na antib, ada na panan na, apay ka di, Umay ko laang matkit di i-deliver ti masyetas nga order na, Angkal. binayadan na ka di, Wan, Angkal. Fully paid. Iswada kayo pa'y laang ti mangi receive, wan. muto nga rodan na kong, ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi ka ni Tino, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, nung makaturpos ni Kriste, dakkel tumot katulungam. Wan Angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilyami no makaadal. Hawanin makunak na kong, talaga responsable ka kapsat. Bagbagam lang ti kapsat mo, tapno saan ati agpaliwawang taam mo na. Ayan ti masitas ko lakay. Ha? Anya basitas bakit? Ay nawaw, jay may in-deliver ti ka na kanta Ay, wan! Aday jarwar, tilagat gatangam mo't bakit? Wen atap no makatulong ak laang iti ka na kanta. Suportaran ti negosyo ni Melinda. Nagadumot ti sideline da di ka nakanta. Wen nga raw, ilako na mo't amin, mabalin mailako. Kasta talaga no nagagat ti may sa tao. Nagasat laulay ni Kriste, takasta ni Manang na. Ure na kaungungat, kat aramidin na mo't amin para iti kapsat na. Podno launay tanakunam lakay. Sapay la kumaata makarik na mo daye a Kriste. Tulungan na kumamot ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati itid ni Manang na ti urayin na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wan nga rod, nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbag kang kaang taada ni Manang mo. Ay nawaw, adda ni manang ko, nga masapol mat nga agpamarangak. Amumot, nakaungungot kan istrikto launay day babae. Wen ngam adala ta pagdawatam. Sa bagay Agano saklaang iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpat iti matang na. Numalpas ko ti kolehiyo, isumat ti singirak. Ay nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbagana. Singirak to numalpas ko ti kolehiyo. Kasanulaangan numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay unay kan, Beshi. Apay ko mga agpulong akken kwa na ngay. Uray siyak mat ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sising putak mat. Ay nawaw, anya ti kukwaam dito'y sentro si Ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay pinanawan da ka, idi nasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang, mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay matakasta.
Di mo't imbagak keng ka ang makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pa kitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo? Trabaho ti umasidag keng ka? Di na kumamat sermonan amanang. Di nak ibabain. Asino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Ha, mapankan to ije balay inton malam taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni manang mo? Hey, makapaasar nga ro dahi Amelinda. Amo na nga ado ti lumablabas, sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti aramiden na dito'y sentro Day tanga ro. Nakabutbutang gayam ni manang mo anya. Wanang, iso akagurgurak launay day jay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin, uray adda ni manong tinong. Ay nawaw, saanan aparikot day takeng ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ay wana, agin sising putaklaan ita. No makaturpusa. Awan matan bibiyang ko iti day jay a tao. Ne, alam samot ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Wana, taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumot tan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo't tinangidanon di kastaken ka? Saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak? Oo, naimot di kas na pa nagsasaw ti kapsat mo. Hagin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga ro dun ti plano mita, kasano ti panagadal na. Ha, makamumatan di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Wana, ang mga numakaturpos kat ibadag na kamatang. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Iso lang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang ngagsasaw iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamatan. Nakalaslastog. Isu ahuston. Agpin natangkan kamilatan. Ustumat lang tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya? Ti kunam kade, kat jak maamuan ti may papan iti planom, Ni, anya a plano manang? Amok ano makaadal ka, kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Asino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino ti nangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat nuapay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan, kadagiti bigdot mo, kasta ka day? Manang. Naimbaglangan tada nang idanon kanyak. Jakla impagarup, ape kimatgayam ti kinasingpot ngay pakpakitam kanyak, akabsat mo. Manang, saan kumamutakas ta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat, awanan tinamnamaam at tulong, manipod kanyak. Di ka matan simsimrak, Beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw. Iti anya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kapsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na matanda iti dakis ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, Beshi? Ang mga nudag iti dadumaan nang iistorya Makapaasar. Saanan amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut ka ba ilan apagadalan ti bagi? Hunakman no agad adal ni Kriste. Jak amo ante. Ay nawaw, apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante. Iso mo lagayam anakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasayaat mo't ata napanunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kapsat mo ngay. Hay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas ti galad na ante.
Iti kas di apa nagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehiyo. Anya? Dayta ti pudno ante. Nangag ko ti voice record idi imbaga na apam maranglaang ti kinasingpet nga ipakpakita na kanyak. Peke ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka kading, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay? Jay ko nakngaruden. Nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano ataw na tinulungam. Di bali latan nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas di aplano na. Jaklaim pagarup asa iro mat gayam ti kabsat at tultulungak. Agnakamat siguro, ngawan ka mang tulong kinkwana bakal. Ay, adamatan kinkwana day talakay. Awanan bibiyang ko, iti dayjay a tao. Saan man gaya man nga sa eskwela ni Kriste, Helen, bakit? Nagikat, tanauma ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idi napalabas nga aldaw. Kat nakabutbutang titumulong, ta mga no ibadek nakto kuna nakiden. Noon nga mo't ngamin tinsawsawang ni Kriste, Basol na pala ang ano saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang tinarugyan na. Awanan maaramidan na, ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam, Kriste kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginrolmanan. Awanan, anti. No apay mo nga may akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Ta siyempre, mabutang matan ni Manang mo. Nang runa kat saan anak kaadal day jay. Amok day ta, anti. Mabutang ni Manang mo, ta ang mga numakaturpos ka, kat ibadek mo ti kapsat mo, ang nagsakripisyaw tap numakaturpos ka. Anyat maaramidak nga, at nalpas mo tan, anti. Kayat ko ti agadal, awanan. Nalastog ka nga men, iso aday ta. Nauma ni Manang mo, awanan ano siya mong ti makitang tangdan, anya ngay nga raw. Ay, nawaw! Respetuam ti tao nga agsaksakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog, tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay kakadipay pare. Itay pa'y abare. Sa dinot nagapamaya. Itay ayan na pare si Ibiyaw. Inilupas mi ti palutan na. Ayun, kumusta ti palutan ni pare sa Ibiyaw? Kaano nga agrugida? Mapalinan pare. Ha? Kaano nga rod? Tay saganak ti manok ko pare. Asidagday ta apakipalutan tano ko ha. Sigun kini pare si Ibiyaw. Kat inton umaya sa badaw nga agrugida. Isaganam ti manok mo pare. Ta ilaban tamanan. Wana pare. Amangan no iti palutan ni pare si Ibiyaw ta ayan di swerte ta. Dagasan naktulit ti balayano sa badaw. Tagkuyog ta makipalaw. Amangan no agungat ni Nana Nori. Sakit istrikto matay di amay sa.
Di mo latan ni kas kaso ni nanang pa rin. Kas tsaya talaga tayo jay. Naimbaga bigat yun na Nori. Anya ti gagaram si ka Carlito. Ada ka din ni pari Roji. Apay, sa dino man hindi pa pananyo adwa. Makipalot kayo manan. Ay, paray. Anda ka mga man. Itay pa yung urayan ka. Ay nawaw, sa dino ti papananyo adwa ko na. Ni nanang may. Salud-sudo na pa yung lang nga may. Malas ka nun ti kasta. Sardeng yun day tangar aramiden nyo kunakmag. Makaulaw day ta apalaw. Imbes at tulungan nyo ti pamilya yo. Sungarod mo tiliw-liwami nanang. May kan maray. Agrobot kan. Agrobot kami, Nana Nori. Ay, yawanon, naadik kayon iti palaw. Ni Carlito ngay nanang. Jak amo awan iti siridyo aya. Awan mat ijay nanang. Nay, naglibas sa mo manan ti asawam. Ay naapo day jay alakay. Siri pumanti kawitan na. Ni, awan mat din iti nakaipagudan na nanang. No awan ti manok na dita paraangan, sigurado nakipalot dayjay. Ay, talaga narigat ang mabagbagaan nanang. May samot din apalutero. Ipagarop na siguro nasaya at tikas ding aramiden na Mabanbanog ang makitangdan. Inton agsweldo, itayana, ti kwartana. Ay, awan na saya at apagbanagan ti tao akasta ti galad na. Ay, makapasuron nanang. Agburak manin ti darak adi na oras no kastoy laang. Sulte tayo pare Roji. Manot pangabak mo, paray. Ah, secret Dakil sa amin, paray. Sakto lang, pare. 10,000. Ha? Upang? Imbag ka paray. Usap, 5,000 lang. Balato pa yung titutuma. Ano manula ang ngamin ti tayong pare. Nainayo namin doon sumaruno. Tapno dakil doon, ti pangabak mo. Un, paray. Amo kong ti aramidag, hindi sa marano. Anyat plano maya. Agdiritso tang agawi doon, no? Ano kaya't mau? Di ang sita pa ija balay. At ninanang mo dya, pare. Sigurado, apasagidan naktumanan da jay. Ano kaya't mo ija gardain? At tamad kalapaw ko ija kay. Ijay latan, pare. At least naway ata. Sa bagay, paray. At tapuntaw. Si, kumatang tangarot iti arak kan pulutan. Tagdiritso ta iti kalapaw ko. Siya kung di makamu iti pulutan, pare. Bagay mo ti arak na inumanta. Ayun na wow. Agsapa mo ti panagawid mo si Kakarlito. Di na patay, kat nagawid Panagkunam ka di kat nasaya at tikas tang aramid mo, Awan imbaga akas na bakit? Sa dino tinagturugam idirabi Iti kalabaw ni pare Roje. Palot nga rudin ati sang-sangun nyo iti gayim mo. Ni bakit mo? Itang hangod manin. Ayan ti swaldom. Inpalot mo amin. 3,000. Sigamot din di makaamo amang i-budget. Diyan duma, idulin ko ta pagpuunak manay. Ay no, kumukan ka. Talaga ka di adimon isardeng day taapalot. Saan ba ita bakit? Agsuswerte kami kini pare Roje. Kat isardeng mikit din. Sayang Anyat inluto yung apangaltawan tayo na. Ay awan na. Awan mo may luto. Kasano ko mga agsida na tao itinaimas. Kat palot mo ti papapananti kwarta kan oras mo. Sangaribaw na lang. Bagay. Mapan kayo gumatang iti karne dito sa tao. Nangalaam iti kwartam. Ninanang mo. Nangamak kami kin pare Carlito di kalman. Anya? Iso adiyo kontra-kontraan ti panagpalpalot may. Tano mga abak kami. May ranod kay tumot lang. Mairanod ngay bagbagamot. Italaang mo't anangabak kayo. Agruguluging nga rodan di swerte may nana. Ay, jak amo kada kayo apan Lutero. Awan nagdumaan nyo iti manugang ni Mari Marta. Awan puli tayo apan Lutero. Ngam no apay akastamutan tinagbambanagan niya. Akal na kayo nanang. Plano mi pa'y tagsubli dyan. Ijay tayo ti swerte may kang. Pare Roje! Urahin na! Alay! Darasang!
mo pagkapandag sublay. Tamang ano tilawon na nga. Salbagan. Lo, sino ba't ngamin tinag-text ka dagi dyan, pulis? Ay! Day tangaron, paray! Saan kid din na nagsubli ti tayo tao? Agraman paris ti chanilas ko, paray! Awanan! Malas day tuingal daw, paray. Da paray sa ibyo ngayon, nakataray da, paray! Da paray, Jonas, talanganan! Natilawsan dagi dyan, paray! Kasano pa yun, da paray? Agmultada nga ta. Nalabi na kasta, paray. Naimbag ko ram anta, nakataray ta. Narigat ti mamulta, paray. Di tamot tin kabisado ti pagnanta, paray. Aglamang tapay lang agawin tantulangan yung tunawan bagiti pulis. Kapilitan ang magnatay yung palutan tao ray sak. Dak amo na itong lugar. Ang mga numapukaw ta dito, paray. Na, kaslada mangkamkamat kan karujay. Mangkamkamat mga ibagpagaayo may. Apay nga ron akas ta tilangam anaghaway. Sakit may salaang ti chinilas mo. Ha? Ayan ti Paris na. Dak narutan mo na lang. Na, di mo narik na ngawan ti may sa chinilas mo. Atid ko nga istoryahal na nang. Aglisi kay man kid di ti dalan ko. Takayat kong tagila na. Na, adan samot ilimlimod mo Ninanang mag. Anyat ilimod ko kumangay. Wanaw, kinama da kayo dagiti pulays. Ay nawa, saan mo't Ay, di ka nagulbod si Karujay. Ay, at dakada kayo no patsin nyo ti bagbaga kung no saan. Saan ko parikot daytan? Naan-ano tasakam si Kakarlito? Agdardaramat? Ay, nagaduman asaludsod mo na dilin. Ay nawaw, di mo makita tasakam anasugat. Aya. Damat mo tak. Ay naapo. Timanok mo ay. Kita nga wanin nyawid ko. Apay, anyat napasamak ka na kayo. Apay, adi mo inyawid, ti paboritong amanok. Kanya kumaitakin ka. Ay, jakamukin ka, Carlito. Palot matan ti aday ti utak mo. Di mo pa'y sungbatan anasaya at ti saludsod ko kan ka. Awanan ibagam, mabalinan ti sumrag. Ay, una yan, aya. Naan-ano ka no nila kay mo, Adeline? Apay nga agdardara ti saka na. Ay, jaka mo nanang. Apay akas jay tilangan na anagaway. Amo pa'y nanang. Di namot ibaga no apay. Awampay di kawitan na. Ang mga no adda nag-report ka dagiti pulis nga adda palutan ijay Hindi tangagpay siyaw. Ang mga no kinamat idadagiti pulays. Siguro ananang. Nupod numan a kinamat idadagiti pulis. Gunggunada Day ta tiganabon da. Palut tumot ti adday ti utak da. Kasaritak tuman ni Marinore. Nasaysaya at pa'y nanang. Ang mga no addaan muna day jay. No darudi kan Carlito tinagkuyog anak ipalaut. Sigurado nga adaan mo ni Marinore. Rumwar ka manan. Mapana kita yan ti kumparek. Palot manan. May nawaw. Adaygam ko amanok kaya. Kita ama. Agtrabaho ka kidi. Saan aday tapalot ti aday ti utak mo. Mapana kita yan ti kumparek. Tamapan ko sa ludsudan no kaano nga grugi ti trabaho may. Kuna lakit din no palot manan ti gagaram. Di ka pa'y ag-saludsod ngamin. Sakbay nga agsao ka. Ay nawaw. Kumusta ka mutan, Mari Marta? Italaang manan anak ka umay ka. Wan nga rod Mare. Nabisi ak ngamin. Awan sama ni Ruday. Awan tarimwar manan, Maray. Jaka mo no sa dino tinapanan na. Wan now. Nakipalot manan. Ay, day tati jaka mo, Maray. Da magkukat adda kanu pulis anapan ijay palutan idi na palabas alawas. Adda kanu kalugaran tayo anatilew. No kasta. Pudnaw ti atap may. Isugayam nga agdardara ti saka ni Carlito idi nagawaid. Di na pa'y nayawid ti manok na. Tanagsitaray da kanu idi adda pulis, Maray. Ay, naglokawn. Ang sigurado nga ituloy da manan. Dagitapay at tao ti kunam. Deda mo ti agnakam. No apay nga minmut nga ipilit da. Kag maiparit nga raud. Sabali nga rod ti tattao itamaray.
Ipili da ti kaya da. Naimbag ko ta saan ida adin ang randag iti pulis. Anya damag mo, pare Roger. At da ka no ti panglaw, nga masukatan ti schedule, pare. Sa kanin ang Sabado. Apay ngay, pare. Una, tanarigat no at damanin dagiti pulais. Kan inyakar da ti palutan, pare. May metmut kid di Dani, saanin ang nagsubli ti kawitan ko? Kan mabutag ni pare Sibiyaw. Amangan ka na no pagmultahan da. Makipalot tangarod manan, pare. Uwan, pare. Ilaban tamot ti manok kaw. O sige, Mga alakalangit ti kwartam. Tapno adda itayata, pare. wen pare. At damot kid di in reserve ko. Nasabat ko ni Rogie ti tadalan itay, Adeline. Kat, Tiniliw ka no dagiti pulis nila kay Mau. pulis? Wain, nakipalot dagayam manan. Ay nawaw, kunaklakit din no nakitang danday ya Carlito. Inulbudan na ka ah. Anya nga ita, tiniliw ka nga ro dagiti pulis. Ay talaga day ya tao, awan manak nakam na. Mapan mo kitaan ah. Iti anya aga po pailaang. Ang mga numultaan dadagi jay. Ay nananang, ganabon na di nan tumit ang muti mabagbagaan. Palot is life kan kuana. Anya nga ita. Day taapalot tinakaisagmakan na. Kinamat na kami dagiti pulis, nanang. Anyat ko na. Israel ti ritaw, nanang. Jaket ti matiliw. Ay nagloko kan. Ni Carlito nga nagkuyog kayon samot anak ipalaw. Nagkuyog kami. Ngam saan anak ka rin ni pare Carlitaw. Anya? May isa ti gayem ko kadagiti natiliw, nanang. No, sino nga min tinagtext ka dagiti a pulis, ah? Na mga no dagiti kakadwayo mo ilaang ijay Makapaasar. Maabak kami lang arutan. Matiliw tapay. Oho. No insarden nyo day tapalaw. Kat nakitangdan kayo laangan. O dinasayaat ko ma. Awan ko ma ti pagparparikutan nyo ita. Nalpasan, nanang. Saan mo't ama isubli tinalpasan? Ala agsubli kayo manen. Agpatangken kayo pa'y aging gaamatiliw kayaw. Kunaklaki, di no rimuar ka anak ko. Hindi anya aga po arumwarak ngay nanang. Papanak kumangay. Kasano nila kay mo ngay? Ay nawaw, makaamumutin iti bagina nanang. Ay, kasi Mike, ang mga no isulaangan tinabati ijay. Isumutin ati agdiskarte. Asinot bambanugan na ngay. Asinot pagbayadan na iti multa. Ang mga no saan ang makaawid dayjay no di mo mapankitaan. Ustukit di tapno mapadasan namot. Tapno marik na ti maibagbagakan kwa na. Di oray maturog ijay no awan pagbayad na iti multa na. Anya? No awan ti mayat amang tulong kan kwa na. Agnaeden ijay nanang. Iso pa'y asakit ti ulo no agawid dito'y balay. Hello, paray. Umay ka pa'y man dito, pare. Ay, nawaw. Saan ka pa nag-awit, paray? Saan pa'y ngarod, pare? Ni bakit mo ay? Dahil tangarod ti parigot ko, pare. Di na matsumpatan ti awag ko kinkwana. Ang mga nagumura magtan ni bakit mo king ka, paray? Dahil tangarod, pare. Matanagan ak launa yan. Kasano no saan nga umay di bakit ko? Siya klayon tinabati dito, pare. Nakabayad doon dagiti padak alatiliw. No, apay kami na di ka timare adangos, paray. Kasano kumakit kaabay kumot gaya mo di pulis. San ang mabalin na mapanak dita, paray? Ang mga numairu pa andak dagiti pulais. Kat mapasubuak. Pasensya ka na, paray. Kasano anak kaawid ka? Asino tinang bayad iti multam? Unay kamutin bakit? Di nakpay mo't kasyan. Ay nawaw, di ka agsao akas na. Ngamin, basol mo no apay anatiliw ka. Naimbag ni Rogie ata nakataray, saan anamulta? Si Kangay? Kasano kumaama katarayak kat asidagmot di pulis kanyak. Ala agpatangkin ka pa'y, palot pa more. Na, nagsasaw ka kaslam. Sige, agsupli ka manan ijay. Namin anumutin a kinamat da kayo dagiti pulis. Ngam di kay matagnakam. O, anya nga ita. Namulta kay laki nga rod adi na oras. Utang ko tayo dyan kan Uncle Rio. Ay kapayadam ipurdiya ang manen. Tabo nga magday tati kinasulpang mo. Ay, nawa!
Bilin asulpang. Liklikam dagiti illegal nga aramid. Iti kasta kat saan amasayang ti kwarta ang nagbannugam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan mat siguro ang maitayab ti bubong tayo, nanang? Ay, wan, mabalinan day taro si anak ko. Ay nawa, inatar aramidan niyo adwa. Kung kumpurmi mo tigal-galat yaw. Ada sumangpat abagyo, kat napiksa ka no. May mayatan tinakasagana. Kat no giniinit, Mart. Ay nawaw, saan tayo amarik na atawan pa'y nga road? Awan pa'y matgayam kat. Sumangpot pa'y laeng. Nupay kasta, may mayat anak kasagana tayo. Awan na katawaan da kayo dagiti karuban no makita dati kastangin aramid yo. Kumpurmi tigal-galat yo. Ay, susis ko, no awan na saya at ngay bagam, aguli magkalatan. Supay si kalangaruden ti awan maitultulong na. Si kapay ti adu ti sa una dita, ay nawaw. Rumarang Petros Sa dinuman ti papanam si kais ko. Itayan tigayam ko. Ay, pangaasim Saan kumaatila papapanam? Tano sumang pati bagyo, kat awan ka dito'y balay, delikado ka. Mayat mo ti panawin. Ay nawaw, di ka mabutang? Napiksa ka no ti bagyo asumangpet. Hindi pa napalabas ng aldaw akasta di bagbagam. Katawan mo tinapig sa tudo. Kita the sky is clear mo. Bakit? Adaman siguro plano yung agsyat, iso nga ipilit mo man ti kayat mo. Anya ko matidakis di takitawan mo trabaho may. Maiparit ti aginom ita. Asino ti mangiparit? Ni Kapitan? Ay naapo, isko aya. Pangaasim iskaw, di mo ipilit ti kayat mo. Asidaglang ti papanan may. Nagpigsa nga rod ti bagyaw, kayat mo ti madisgrasya Agawid akmad lang sakbay pumigsa ti tudo na nanang. Ayawan latamok dita. Di lakbalapta nanang. Ay nawaw, maiparit mo't laeng ti arak ita. Kanya may parid mo't nga ibagbagayo. Iso nga rod ti bilin dagiti opisyales. Narigat mo't ano sumangpot ti bagyaw, kat da kayo atangken ulo ti mapanda iris-riskyaw. Kabailak ti bagik nanang. Kaasila ang dagiti rescuer no kasta. Basta mapana ko. Mayat pa'y mo ti tiyempo. Agawid ak tumutlaeng. Sakbay apumigsa ti tudo na. O, anyat gatangam isko. At apay lakom atubay tumare. Tubay to. Ay na, maiparit ti aginom ita pare isko. Oray talula nga butay mare. Ay nawaw, maiparit nga rod. Agungot ni Kapitan no ipilit yo ti kayat yo. Awan pa'y matudo na Sumangpot nga rod inton rabi Alamat ka na mare. Talulaang. Oray nayunam ti preso na ano ka. Ay uray anya pa iti bagbagam. Saan ka nga ikan? No imbagada ang maiparit ti uminom iti arak. Agtungpal kayo. Di kay agpatangken no diyo kayat ti maisagma. No di na kahit nga ikan di saan laang. Saan laang mat asikat at da istorna. Pwek! Sino di matang bagat? Apa na baykan ka? Niis ko lang kay. Ano ti ginatang na? Tubay ito. Eh nawang, inikam? Saan ata maipari nga rod ti uminom ita? Noon ata delikado bakat. Numamuan ni Kapitan Denta.
Siguradong agungot day dyan. Wen nga rod, at dalat ta dagiti kalugaran tayo asukir. Di da kayat ti paanawa. Intun kwan, isuda man ti birbiru ka nan. Naku nampay, kaasi dagiti volunteers. Awan ka di pa'y ni iskaw, Rosie, anak kaw. Awan pa'y nga rod, nanang. Sapay nagpig sa titudo na. Agawi daksakbay apumig sa titudo ko na na. Ngubnay, awan mat nga aging gaita. Sigurado ang nagiinom dagi jay, nanang. Ay, talaga asukir dahil di anak lakayan. Awan denggan na asaw. Maiparit ti arak ko na dalang arudang. Anya ngayon di aramidon tayo, nanang. Huray siya, diyak mo anak kaw. No agreporta kan ni Kapitan. Amang ano agungag. Apaya pinalubusan nyo arumwar kat ambo yung adda bagyaw. Kunana akadata. Dayjay pa'y ti kunam, nanang. Saan apa anawa dayjay nga isko? Awan denggan na asao. Tatimat kinasokir na't ipakpakat na. Hello, Mari Rosie. Agpatulong kami kumama, Regina. Apay, Mari. Anya pinapasama? Madanagan kami nga rod, mare. Napiksa ti todo na ngam awan pa'y ni isko ang nagawid. Nukas na. Intuloy da tinagsya. Imay dito'y istorpo itay agsapa kat arak tigat-gatangan na. Idijak inikan ta maiparit kat nga rod kas taunay ti unget na kanya. Tulungan na kami kumamare. Ipusyo iti Facebook ti barangay. May kapitan ko matitawagan mi ng pamudang kami sa abangan no sermonan da kami. Sigurado amare. Api ngamin api nalubusan nyo arumwar kunanan to ang. Day tangaro ti pagbutbut ngan mi, mare. Ala, kasaritak nila kay ko. Taiso ti makisaritak ni Kapitan. Wen, mare. Agyaman naklaunay. Sige mare. Umawag aktukan ka no kasano. Sino di mawag ba kahit? Ni Mari Rosie lakay. Ape ka na. Mapukpukaw ka nung arod nila kay na. Anya? Saan ka nupay ang nagawid ni isko nga asawa na? Sakit na pig sa titudo kan angin na. Ungarod lakay. Amang no adda nakiinuman na ditaan ha? Dahita ti may bagbaga. Naklakayan da. Hindi da kahit ti paanawa. No dadaan ka sa mapasama katakwata. Agbirok da ti pabasulun da. Awagam ki din ni Kapitan lakay. Amang no adda matindakas ang napasamak iti daydi nga isko. Sino ti parigatin da amang sapul katakwata ngay? Ay na. Jak amang. Mawag ka din ni Gina kan ka anak kaw. Awan pa'y nga rod, nanang. Ay nawaw, agsapa manan, ngam saan pa'y ang nagawid dayjay nga iskaw. Wen nga rod, nanang. Kimapsot matan ti todo kan angin na. Tsansaan nakit di ko mati agawid. Ay ti cellphone na nga'y, di mo maawagan. Out of reach mat, nanang. Ay makapadanag dayjay ataaw. Sa anak to pa yan ang nakaturog idirabi inanang. Huray siya kanakaw. No dimngag ko mga main. No saan ko maarimwar. No saan ko maasukir dayjay nga iskaw. Saan ta ko mga agparikot ita. Okay, sige. Paumaya ka. Ne, sa dilo ti papanamlakay. Ada ti rescue main. Ijay, Adda ka no nakita ta amal-mal mas ija karayan baka. asino? Di da sigurado no sino. Basta adda ka numan. Ay una yan. Sapay di makil ti karayan ta nagpig sa titudo idirabi eh. Nagbalasiw siguro. Wan siguro No apay mat ngamin ang nagbalasiw kat amo na di makil ti karayan. Ag istoryatan to minton madamdama baka. Naskin nga grupo ata kung taka sa pulang dak ijan. Sige, agan-anad ka lakay. Da kayo pa'y laang ti makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Siya dino ti papanam, Rosay. Ijay ospital, nanang. Apay ijay ospital. Adda ni isko ijay. Intaray da ka no. Anya, Nasken ang mapanak, itamat laang, nanang. adda ka di pagluga naman akaw. Awan samot nagbiyahe. Adalugan ti barangay, nanang. Makilugan nakpayla ang kadakwada. Sige, agrubot ka nga runan. Di ka madanagan, tasyak ti makaambo ka dagiti ubeng. Agyaman naklaunay, nanang. Inakon. Ala, agan-anad ka anak ko. Tanay delikado ti agbiyahe ita ta matutudaw.
Apa yan, Isko? Sa dino tinapnapanam? Anya ti inararamid mo aya? Yaking gagara, bakit? Ay nawaw, di mo inggagara. Saan? Dandani malmus ka, Isko. Kasanuno awan ti nakakita kang ka. Awanan malamlamayan ka kumaita. Napanak ita ente kumparik, bakit? Saan nakalagawid idirabi eh. Padinak pinalubusan ni Nana Selma. E di mariinga kita agsapa. Napanunod ko ti aglibas. Jak impagarop ang maigalisa kiti karayan. Ti kinasukir mo ngamin ti impang pangrunam. Imparit lang nga rudan ni Kapitan ti Arak. Impilit yu pa'y lang tinaginom. Anya nga ita, dandan ni malamayan ka. Sana na maulit, bakit? No di mo pa'y baliwan day tang aramid mo. Day ta kinasukir mo ti pakatayam kunak tumal. Magapabanog mo, bakit? Asino ti in-rescue yung lakay? Ni pare Iskaw. Anya? Danda ni Malmas. Naimbag ko nam atad na nakakita kang kuwana. Ay, una yun day ang tao. Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Saan nga rod ang makasarita na saya at itay? Kahit inawagan nyo ni baka na. Wang, naday di ospitalan. Day ti ganaban ti sukir a tao. Di na amukad ti kunada ang maiparit. No agsasaw ngamin, kunamlan asino. Narigat ang maanawa. Barang agnakam mo tagrabe tinapasama kang kuwana. Pagyamanan na lata at saan anatuluyan, na hangover siguro. Kahit kumusta tiriknam, nasaya atan. Nasaya ata na lang. Ay, naimbag atan na ilasat mo pa'y. Wan nga rod. Nuad da ngamin maibagbagakan ka. Dumngag ka. Di ka agbalin na asukir. Bidot ko dahi dyan, anak. Talaga abidot mo. Kasta tiganabon ti sukir a tao. Ninanang man. Dantaniya lang rod matayin. Kastapay lang ti bagana. Si kamot laang tinangibirok iti pakaisagmakam. No imbagada ngamin adi ka mapan, agtungpal ka. Tano ti kinasukir mo ti ipakpakat mo. Ay awan na. Ang mga nuday tapay ti pakatayam. Saan na maulit, nanang? Agsingsing put akon. Rumpang laang. Pag nakmamday ta, napasamakan ka. Kumusta ka matan, Paris, ikaw? Nasaya at akon, pare. Kasi na, nakarecover ak mo ti tinapasama kanyak. Saanin ang nasakit ni Bagbagan? Saanin, pare, gari? Kitaan nyo ngamin nadatimbagan ni Kapitan, agtungpal kayaw, tadelikato kag ngaraw. Wen, pare, last day jayan. Manipod ita, saan akon ngagbalin asukir. Kasta timayang, tapno awan pagsakitan ti ulo ni Kapitan. Isuda ngamin ti kaasay, no kasta teraraming din yaw. Kantap no mailisi kayo, ti mabalin apa kay sagmakan yaw. Mabainak nga rod ka ni Kapitan, pare. Kalpasan din napasamak at awanan terupak nga isaranggo ken kuana. Talaga amat ngamin anak kababayin ti napasamak kang kang. Sapay la kumaatap pudnaw timbagam asaanan ang maulit ti kasya pasamak iti biyag mo. Yag mo man ti martilyaw, anak ka. Pangusaran nyo iti martilyo, nanang. Ti manlan sa itiri daw tayaw. Bayan yun, taniis ko timang tarimaan, nanang. Ay naanak ka, amang ano sumangput tumanan ti bagyaw kat di na pa'y tinarimaan. Isko! Isko! Oh, Umay ka pa'y man dito, eh. apay ka day? Si kaman timang tarimaan itiri daw, tapno saan ang mabannog ni nanang. Aglisi ka nga rod dito, sa sakot ti mga ramin nanang. Malaman nga raw danak ka. Da kayo matlaang ti makaam mo kadagiti ubing. Pakanan nyo ida no makariing da. Agrubwata ko tapno makaawid ak adagos. Sa dino ti papana, Mari Rose. Agpalengke ak mare. Ang mga no sumangpet manan ti bagyo kat awan ti abastumi. Agkuyog tangarudan. No kasta, makitsenda ka mat Marijina? Wan Mare, awan matan ti abastumi. Agawa am nga ti agsagana, tagkuyog ta mare. 15 minutes lang, Mare. Mala, sumrag ka pa'y tagkapay ka. Kabayatan ti panangururay mo kanya. Nangaw, kunaklagi deng, no sino ti masabat ka? Si kamagaan para iskaw.
Mabanak man ito yung tigayam ko, pare. Nay, kitaan nyo ah. Ang mga no agiinom kayo manan ijan. Saanin, pare? Mapanak la bumulod iti pala. At ang amin masapul ang makanalan iti balay. Aywan ah, mayat day ta. Agsaganan tayo, nukas nga da sumangput a kalamidad. Tapno mailisi tayo, iti pakaisagmakan tayo. Pudnulaw na ito na ko ng pare, gari. Sigurado nga iparit man ni Kapitan Te Arak. Okay lang, pare. May mayat mo lang no iparit na. Adupay ti arapahap ko para iti pamilya, pare. Masaya at may tanagnagam kan. Nakababayin mo't no siya kumanan ti rescue da. Diyak kaya't ama ulit tinapasamak iti, pare. Di ka rumwar, isko? Ay nawaw, awan mo ti papanak bakit? Ang mga ano kailiw ti bagim ti arak. Ay nawaw, saan nita bakit? Nagbalbaliw akon. Oho. Pudno ti ibagbak bakit? May mayatin no dito yaklatan balay. Ang mga nusumangput ti bagyo kat sa anak manin ang makaawid. Delikadon. Anya tinaknakan mo? Awan mo bakit? Apay nga raw asimingput ka? Uwin ata jakon kahit ti madisgrasya. Ang mga numaulit manin tinapasamak iti. Kat jakon mailasat bakit? Ay, nawaw! No di mo kaya ti maisagmak, agtungpal ka iti paganurutan ti baranggayo. Agsingsingpet ka, di ka agbalin asukir. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti Papa nam Arnold. Agsumbliang manin di ospital. Nadamag bumot siguro ang aksidente ni bakit ko. Aywan, kumusta mo't ni bakit mo ngay? At ay ICU. Anya ti ko nadagiti doktor. Critical nga ron ti kondisyon na. Nakarong amin ti donor ana sa grap na. Ay una yan. Kaasimat nga rod ano kasta. No api ngamin adida nagananad iti kabsat na. Kat amuda mat anagalis ti kalsada. Awan ti rumbang ang mapabasol. Tati damot na gayatan di kasya na pasamak kadakwada. Di dala ngamin nagananad. Iso ang kasta tinapasamak. Nawanan ti bagam. Agpatuloy akon. Okay, Arnold. Agan-anad ka na yun. Nay, adumot gaya man ti tao di tabalay da Arnold. Una, tapim mo sayan ni bakit na. Hay, jakla pulos impagarop ang mapasamak ti kasta. Nasa pala unay. Kasano, kat di da nagananad. Ay nawaw, apay nga ya kasta ti tono ti boses mo. Ah? Kaslada kayat mo asawan. Wano, naragsak ka iti kasdyan na pasama. Ay, sana. Naragsak mo't nga bagbagam dito. Mala, mapantangarudan iti ayanda ta tumulong ta. Mabiit na ang tagdigo sa sakbay amapanta. Naa, apay masapul pa eh. Ay, unay kan. Anya ti kayat mo? Mapanak ijay nga aglang lang nga agurang. Saan mo't a beauty contest ti papananta? Mapantala ang ijay tapno makilamay. Basta, urayin nagtagdigo sakpan. Awan ka di pa'y tricycle, Manong Arnold. Awan pa'y nga rod. Itay pa'y nga gurureak nito. Agpasentro ka kadimot laang, Manong. Wen, adalakad ko yung sentro. Ay nawaw, mayat ti timing ka. Anyat ko na. Ay kwa, ti kunak, aggidantan Manong, agpasentro akmat laang. Okay.
Ayun gayam, inam abulan nun sipod na itabon ni bakit mo. Kumusta ka matan? Agkaaruba ta, ngam saan tamatan ang makapagsarita. Busy ka ngamin. Ano, awan mo't amo kapag saritaan ta, Suset. Ado no kayat mo lakit di. Anya? Ni, adan di tricycle. Aglugan tan tap no makaawid na adagos. Dagiti kurtina tayo nga, Suset. Adada ijerwar tatang. Apay nga tayo, Ni tatang mo't, ilabak Ay, nawaw. Kaano lang matidiin labam dagi dyan. Awan pa'y samon makalawas na. Kaya't kung arod ti aglaba tatang, apay ka di aya. Anya? No adda mo rang yu dita, irwaryo ta ilabak matyaangan. Itaman pa'y. Irwaryo kit di tap numarugya kun ti aglaba. Nunyaman nga tatinaknakan mo Agpatulong akman, Manong Arnold. Ha? Naperdi ngamin ti gripo mi. Agtudtud si ka. Awan ni tatatunying dito balayo? Adda, nga may mayat samot no si katimang tarimaan tapno nabibiit. Lakay ngaminan ni tatang. Mabit lang nga ron. Isang lapay ko labit dagiti murang tiputot ko. Ay siya kung timang isalapay kadagita. Sayang ngamin ti danom nga agtudtud iti gripo. Sana na. Siya akong timaka mo. Uno saan, tulungan kan amang isalapay kadagita tapno nabibiit. Siya klatan inton matamdama. Un-una ko pa atarimaan ng tigripo yo. Ay no, agyaw manak na unay. Naimbaglaan, tadaka. Nakitak akinasarita na katikaaroba tayo itay Arnold. Nakitak laang ang naggapu ka dita balayda. Apay ka din anang. Anya ti impaarami daya associate keng ka Impatarimaan na tigripo dang agtutod. Ay nawaw, adam ni tatang na dita balayda. Apay ang masapul asikapay laang. Yak manamoy ti dayja karuba tayo nalang. May samot at agulit. Ama nga nupod numutad ti atap kaw. Ha? Anya ti atap yun nalang. Ama nga nupod no ti atap kaw nga adati pa naggusto na kang ka. Anya? Imposible mo't ano di mo marik na dayta. No kasangsango na ka, kit talaga asabali titignay na si ka. Nupod naman nga da pa naggusto na kanyak nanang. Awan mo't lang ti mapasama kakalay sa. Ngamin, awanin ti planok ang mga sawa maning. Apay nga inayabam ni Arnold si Kasuset. Ay nawaw, di yu ka di nakita nga impatarimaan ko ti agtudtud agripo kan kwa na tatang. Apay ang masapulan ni Arnold. Kitadak lang mo dito balay. Isungarod mo ti kayat ko. Makadlawa ko na. Na, anya ti kayat yu asawan tatang. Papansin ka launay mo iti karuba tayo. No bilang man, awan mo't siguro ti dakes na. Ngamin, balo mo't ni Arnold. Awan pa'y makatawan sipon na balo ni Arnold. Kan may isa, nagalas ti kasta. Kasanumot anay bagayo anagalas tatang. Nagalas akit kitaan asika babae ti umas asilagkin kwa na. Urayam, may sutagdatong kang ka. Saanin nga uso ti kasta itatatang. Madlaw kumatlaang nga da pa naggusto ni Arnold kanya. Nawan pa imbaga na. Di ka agbalin nga ilusyonada kung nagtumay. No kasta, alanganin nga rod nga agsinubyan kayo iti dayja alalaki, Lisa. Hay, talagang alanganan, friend. Awan nga rodin amangan numaunaan kan. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, Suset? Madlaw kung adda pa naggusto ti kaaruba mi kanya. Anya? Ni Arnold ka di? Tidakda ka matam? Asino kumapay ti kaaruba mi anabayagan nga arapa-apa? Ni Arnold laang mo. Aha, kasanumat anay bagam akursunada na ka, friend. Una, tatunggal agpatulong akin kwa na katulungan nak mo. Ay sos, amangan met no naasyan laang ken ka. Ay so ano, type na klakit di day jay. Ay na, adday ta kaman ako nakon. Awan pa'y makatawan, sipod na tay ni bakat na. Ngam kastakit din ti bagbagam. Ilusyonada ka met, my friend. Fly me to the moon and let me play among
among the stars. Nagpangumot yung talot-talot ko. Susay, ada nag-order aya. Awan, tatang. Apay karoon na nagluto ka iti daw. At dala kayat ko apadigwan. Asino ba lang? Amo yun Asino nga ron? Ni Arnold Akaruba tayo, tatang. Padigwak man mo't. Kano di na nagustuhan tintin mo king kwa na iday? Ata si bibiyag pa'y ni bakit na ide. Sa baliitan, tatang. Tila mapampanunod mo. Agbalinto ang manugang yun dayjay nga Arnold, tatang. Uray puputin nyo. Nakabuking ka. Adda ka din ni Arnold, Nana Irma. Awan ni Arnold dito'y balay. Ada trabaho na ita. Anya nga oras ti panagawid na. Jak ambo, ngam siguradong ag-overtime dayjay. Ay, kasta ka di. Anya ti masapul mo kang kwada ya. Adda ko maitid ko kada kayo, Nana. Nek, si damo dayta. Una na, sobrang aming tiinlutok. Iso apadigwan kayo. Iti anya aga pumot apadigwan na kami ngay. Awan matkat di. Kayat ko laang timangtad, Nana. Inluto yung kaditi siday di kusina, nanang. Saan anak ka? Amo may. Sipod pa'y ide kat sa anak ang mahilig nga agluto iti kumkumpurme. Ne, nangalaan nyo nga rob, nanang. Ented ni Susay. Ano, apay anang tidmanin lay dya babae. Jakman amo iti dadya akaruba tayo. Kunak tupay, adda ti panaggusto na kang ka. Madlaw may. Mamin ano ka di nga ibagak nga awanan ti planok ang mga asawa manin. No kasta ti planong, itapay laang kat ibagamon kan kwa na tapno amo na. Ang mga nukun-kuntakan nakapayki day. Saan na nga mo ti Facebook account kan cellphone number ko, nanang? Kan saan ka interesado kan kwa na? Liklikang marudan aday di a babae. Tapno din na panunutan nga ada panaggusto makang kwa na. Amangan ki din umang namnama iti awan. Umayak man, Nana Irma. Anya man ng tigagaram, Susay. Kayat ko laang ti makis-istorya kada kayo, Nana. Anya, Ay, ti putot ni Arnold ngay gayang. nakaturog pa'y laang. Sayang mat. Sayang, Isupay ti may sa agagarak, Nana. Kayat ko amaya si dagtirik nami iti tunggal maysa. iti anya kumaaga po. Tapno dinak to kabuteng Anyat amo tayo. Ang mga no syakton ti next manugang tubiyo, Nana. Anya, Nanang, anyat aramidin day ta a babae dito balay. ipilit na mati sumrek anak ko. Adda ka matgaya man, Arnold. Anyat aramidin dito balay, Suset. Nda kayaw, ti makaamo nga agsarita, tadigusik pa iti apaw. Anyat aramidin dito balay ko na. Kayat ko lang ti makisarsarita iti suntubi katugang. Anya, katugangan mo't nga ibagbagam. Ay nawaw, no agasawa tanto, didituyak ton nga agnaed. Masapul apakibagayak ti inam ken ti putot mo. Ay, pangaasim man. Sana kung kumpurmi ti bagbagam dita. Amok nga damot lang ang panaggustong kanyak. Di ka madanagan. Okay lang ang kanyak no adda putot mo. Tinapatag kat ay ayatan na. Pasensya kan. Ngam awan ti planok amang ikalay sa manen. Di ka madanagan. Urayak no kaano ang nakasagana ka. Kung nagtumot kan ka, friend, siyak ti son to be Mrs. Antonio. Ay sos, bisin mo lang dahita, friend. Amom ka di, napanak di tabalay da Arnold edi Kalman. Nagis-istorya kami kininanang na. Kat, anya nga tinagsaritaan nyo. Nadoa. Kas kumaitian niya. Kas iti paborito ni Arnold asidaan, kandag dumapay. Ay sus, no saan pa'y anagdaton ken ka? Kayat naasawan, saan nakaakursunada? Ay nawaw, uray saan anagdaton ni Arnold kanya. Madlaw mo't ititignay na nga adda pa naggusto na kanya. Oh, imahinasyon mo lang dayta, friend. Kita ama, narigat ti kasta.
Narigat ti agbalin nga ilusyonada. Makadadaal dayta iti biyag kunak tumet. Kumkumpurme mo ti bagbagam kinilisa gayem mo. Anya akong kumpurme, mat nga bagbagayo di tatatang. Saan akong kumpurme day dyan anya? Ay nawa, sunto bibisi sa Antonio kung kunamto pa kang kuwana. Kat, anya kumatidakas ijay tatang. Balo mat ni Arnold. Abay, nagdaton aya niya tao kang ka. Saan pa eh? O, bitlagaya. Apay kastamot ng ti bagbagam. Di ka ka di mabait. Awan ti pagbainak ngamin, awan mo ti ag-agawak. Kas nakunak itayon, balo ni Arnold. Nawayamanen, tatang. Makamu ka man langan. Naringat ka mo na mabagbagaan. Nangagmaw ti agwarwaras adamag Arnold adakaw. Ay nawa, anya damag nanang. Kursunadam kanuma ni Suset. Ah, nakadamagan nyo mo't iti dayta? Kadagiti amamo na. Isu kanuma ti iwarwaras na. No di ka tagkararaman day dya babae Agar aramid mo't. Kunak man no imbagam kang kuana nga awan ti planom ang mga asawa manen anak kaw. Imbagak mo't kan kuha na nanang. Apay nga raw akas dati aramiden na. Diyak man amoy iti day dya babae. Kasarita manan. Saan anasaya at tikas diya nga ibagbagana. Naimbag kumamit ano pudnaw. Ngam saan mo nga raw. Sumrag ka, Arnold. Saanan? Adalan na patig na ibagakin ka. Ah? Anya ti ibagam? Mabalin ka di adinak iramraman iti kalukwam. Ha? Diyak magustuhan dagitis istoryaam ka dagiti kalugaran tayo. Saan ka di nga imbagakin ka? Nga awalan ti planok ang mga asawa manen. Di mo ikan iti ka ipapananti kinaimbag ko ken ka. Anyat ang mumngay. Ang mga nudatan ato. Awanan ti adupay asaw. Pakawanin ka. Ngam sapay la kumata saanin ang maulit ti kasjay. No kayat mo ti makiasawa, sumapul ka iti lalaki ang mangipatagken ka. Taamok iti bagik, asaan asyak day ta alalaki. Awan mat siguro dakas na no ipadas ta. Nagato ti pampanunutag. Pangaasim ta di mo na yunan. San atilis istoryaam? Tano siyak ti makisarita kadagita kalugaran tayo. Awan sa bali ang maibabain, no saan asikamot lang. Pudno ka ditis istoryaan ni Suset, Manong Arnold. Anya ti si istoryaan na. Nga, adda ka no pa naggustom ken kuana. May salaang ti maibagak. Agar aramid day tagayim mo. Awanan ti planok ang mga sawa manin. Ay nawaw, ilusyon na nga rod amin dayjay. Nalabit a kasta. Sa bagay, kastamat lang ti inaramid na ka ni Robert Iday. Nagbalin nga ilusyonada gapukan ni Ayat. Tulungam ti gayim mo, Lisa. Siyak ti maasyan iti kasdyang aramidan na. Kaslasaan matan anormal. Hay, wan nga rod manong. Kanayon kumat abagbagaan. Ngam no daduma kat iyang angaw kula ang kenkwana. Diyak kayat ngamin amasaktan tirik nana. Ay nawaw, anya tinaknakan mo, Suset. Hindi nagpakibiyangan, tatang. Ni Arnold ka di ti makagapaw. Apayakas jay, tatang. Agmamalas akmat kanayat. Dakas ka di ayat ti agayat iti karuba. Kamalilaang ti tao nga inayat mo, anak ko. Kunak tumit king kaide. Narigat ti agbalin nga ilusyonada. Tasikan tumit laang ti masaktan iti udi na. Ay, diyak amon, tatang. Aklo naman nga awan ti manamnamam kini Arnold. Iti kasta, malag-anan ti riknam, anak ko. Kumusta kan, Suset? Heartbroken man ang tao, friend. No apay ngamin met nga ipapilit mo ti bagim iti tao adi na kamot kayat. Iso nga rod mo ti ayat. Ay nawaw, uray iso ti ay ayatem, saan met amabalin apilitem jay tao. Kasta talaga ti biyag, friend. Ay nga rod. Jay kanayon ko nga ibagakin ka. Di ka agbalin nga ilusyonada, tapno di ka masaktan. Friend. Narigat matlaeng no ipilit mo ti bagim iti may sa tao. Si kalaang ti masaktan kunak tumet. Urayam latan ti paraken ka. Dumteng to ka di.
Baka natataarpay ngam ni Arnold akaaruba yo, friend. Ay nawaw! Di ka agbalin nga ilosyonada, kandi ka agsao iti saan apudno. Aramidam no anya ti husto, tapno di ka nakababain iti sangwanan ti sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga minan tay kunam nga ibagam kanyak, Arlene. Bakit? Anya nga tanong mga lata iti hulugan aref, lakay. Adda nga minlako ti kumarek. Ay nawa, saan pa'y anabayadan ti washing machine? Ganso pa nga utang tabakay. Kasapulan tayo matlaang ti ref, lakay. Uwan ngam kasalungay no saan ta makabayan. Nakababain mo, ititigayim mo. Di makitang danak manen, tapno matulungan ka. No mga lata iti ref, manayunan ti bayadan ta iti binulan bakit? Kas nakunak itayan, kasapulan tayo ti ref. Nang runa pa'y itata na bara ti panawan. No adda ref, o di saanen amasapul agumatang tayo iti ice di takaaruba. Kun mabalinin nga agpurchase iti karning abasto. Kabailan ta nga ta bakit? Kabailan ta no pag tinulungan ta, lakay. Saan matkit di adakil ti ganan siya ti gayem ko. Sige, mangala ka nga ron, tapno daw sa rin tayo. Anya ngay nga ron kat hulugan ti kabailan ta. Awan mo't ngaming kwarta, tapno maikas ko ma. Nay, gimatang kayo mo gayam iti refiaw, idwe na nakaw. Hulugan day tarif, nanang. Inutang ni bakit ko iti gayem na. Di manayunan ti bayadan nyo iti binulan. Na lang. Nung daduma kat masaya nga na. Yung manyangay kat hulugan laang mati kabailan may abayadan. Hulugan amin na gamit dito'y balay. Ay nawaw, saan mo't adakas no hulugan amin agamit yo? Tinapatag kat mabayadan nyo. Tidakas kat ti mga laka iti hulugan agamit kat awan mo't namnamaam apagbayad mo. Sa bagay, adapuntuyaw na lang. No kada tayo adi nakabailan ti gumatang itikas ako nada, talaga ahulugan laang tinamnamaan tayo. Tauray kasano kat ininot amabayadan. Gimatang manandaading mo idwin iti refda, Brenda, anak kaw. Pugtuak nanang, hulugan man day ta. Wen, hulugan ka no. Inutang da iti gayem ni ipag mo. Kunak to pay kat, hulugan mo amin agamit da iji balay da. Kasjay ti mayat, anak ko. Ay nawaw, anya ti mayat ijay nanang. Anya ti mayat iti gamit a hulugan kat utang mo laang day jay. Na, nukas kada tayo asaan ang makaigam iti dakkel agatan, bagay tayo ti hulugan. Talaga laang kitdi asaan ama kuntinto day tanga ipag Arlen. Iso agatang mo't agatang iti gamit, nga uray no hulugan mo't amen. Awan dakes na tabayadan damod. Jak ammo kada kayo nanang. Kanunungan nyo mo't kinautangira day di amanugang yaw. Agraraman ang makapundar iti gamit, apuro hulugan mo't. Agkape-kapay ipag. Saan akapiti gagarak, Arlen? Ay nawhaw, awan mat imbagak akapit ti gagaram. Ununaan kan, ta mga no isumot ti pampanunutam.
Di ka madanagan sa anak mo't nakasta. Kaya't kula ang makita ti review asang kaibaga ni nanang. Ah, Isu ka di dayta ti hulugan a review nga ipanpanakkel ni nanang. unipag. Iso day tatihulugan aref mi. Apay ka di. Kasla saglalakamot. Sakto laang ipag. Jay kabailan mi laang abayadan ti pinilik. Tanarigat ti makautang iti dakkel agatad. Saan mo gayam nga espesyal? Ngam no agsasao ni nanang. Ay na, kasla espesyal launay dayta aref. Anyat ko nam ipag. Ah, hulugan mo lang ta washing machine kan sofayaw. Wen, amin amakit-kitam dito'y balay kat hulugan. Talaga ang mahilig iti hulugan. Ay na, wow! Sublikon, ti binulod ko palayo Arlene anak ko. Ay wan, binulod yung gayam day taapala. Idi pa'y napalabas alawas asap sa pulin mi kan lakay ko, tatang. Nabayag nga ro di balay. Dandanin nalipatak pa yung suble. Naimbaglangan at nalagip yo. Mala, sumra kayo pa'y taagkape kayo, tatang. Ay na, agyaman na klaunay anak ko. Uwan gaya, niipag mo Brenda ka de. Diyan nakita ka naggapo dito balayo utay. Isungag pa iso, tatang. Kumusta ti pan nakilangan na kang kaita? Medyo mayat matlat, tatang. Apay nga amidyo. No agsasao ket madlaw ko akagura na, tatang. Agraman dagiti gamit mi dito'y balay ahulugan, kasla uyawin na. Di mo latan ni kaso anak ko. Apal na siguro kang ka. Ngamen, ure hulugan na kiti gamit yaw. Kit in-inaut ang makapunpundar kayo kinlakay mo. Nakita kon ti ref nga ipanpanakkel yun, nanang. Ay nawaw, ipanpanakkel. Di kay man agin di nanang. Ti hulugan aref da Edwin nga ipanpanakkel yu Saglalakamot ti kasdi aref. Anya? Nakitak mo't laang ti washing machine kan sofa da ahulugan. Kasla lokal mo, nanang. Tinapatag ket adda na ipundar da. Adda usaranda. Wana, ngam hulugan mo't amin. Pinaggigiddan da pa yun. Okay laang no pinaggigiddan da. Tinapatag ket bayadan da. Ay, no siya. Diyak kayat ti hulugan, nanang. Nakababain nga ta. Ay naanak ko, anya kumangay tinakababain iti hulugan agamit, ket bayadan damot. Tinakababain, ket no mga laka iti hulugan agamit, adi mo met kabailan abayadan. Uray anya pa ibagbagayo, nanang. Sa anak ang mangala iti gamit a hulugan. Sa anak pulos. Kandinak ikumkumpara iti dayjay nga Arlene. Ta talaga ang mahilig dayjay iti hulugan. Makitang danak kan mari ising inton bigat lakay. Dandanimot gaya man ti Judy ti hulugan aref. Sofa kan washing machine tayo. Ay no, ang sino nga iti mga awir ka nagiti ubeng? Adamo ni tatang. Sana busy ni tatang? Napagsaritaan min ti may papan iti day taaba naglakay. Umay ni tatang dito'y balay, ta iso ti mga awir ka dagiti ubing. Natakin ka tayo ta. Iso pa'y matitangdan ko apagbayad ta Tapno di ka mailaang madagsinan lakay. Alala, unay. Umanugot ka makitangdan ka. Hindi ka kumamarabyan unay. Depende ano anya ti ibaga ti gayim ko. Di ka madanagan, taaramidaklat ta ti responsibilidad ko dito'y balay. Nalpasan tatang, nakadigos akon, nakaluto akpayan. Agyaman aklaunay iti panangaw awiryo kadagiti ubing. Agawid ak nga rudan. Mangan kayo pa'y atatang, tapno day talaangan maturog ti aramiden yun no agawid kayo. Wano, kaya't yun ti maturog dito'y balay. Pagturog ak kumangay. Adamat bakan ti asilid, tapno saan kay matlaang amabanog amagmag na. Ilepas mi ngamin ti kontrata mi inton bigat. May medmut lang, numaturog kayo pa lang dito, itatang. Awan mo't kid din titarakan nyo, masapula pa kanin nyo. Sige malangay. Maturog ak nga rudan dito. Mala, tamangirwara kun iti ulis ganpungan nyo. Saanin amabalin nga ibabawi yo, tatang? Wala na. Rabi mo langan. Unak man no da trabaho mi tama ng Brenda. Risdi mi ita. Anya ti gagaram. Nakaumay kamat. Inyag ko lang ti basit anatang para kinanang.
Iti pa ngamin napalabas alawas asang kadamag na. Idi sumpay laang dita. Aywan gayam. Kumusta matan dagiti hulugan agamit yo? Saan pa fully paid mana? Medyo dakkel pa iti sana nabayaran. Ay nawaw, marigatan kay lagayam. Saan mo it manang? Sakto lang. Di ka man? Madlaw mo't amarigatan kayong agbayad. No apay ngamin a pinalubusam ni bakit mo agumatang iti kakasta agamit. Isula nga minti ang mumi awagas, tapno makaipundar kami, uray kasanaw, mana. Di mimot nga min kabailan abayadan inkas. Ay kita amla ang aading ko. Amangan no day tapay ti pakailumluman nyo iti utang. Saan mo't siguro, mana? Aramidin mimot ti kabailan may, tapno makabayad kami. Di ka agsa o akasta, ta saan tayo nga ammo no anya ti sumaro no amapasamak. Bagbagam ngamin ni bakit mo tapno saan nga agbalin nga agraraman. Anya? Kalpasan ti mano atawan, makaangas tamatlaangan lakay. Un nga rod bakit? Nalagaan itirik na nooanan ti utang. Kan, ada na ipundar ta gamit. Ipiktiv mo gayam ti diskartim bakit? Ay nawaw, siyak pa'y ti kunam lakay. Bakit? Anya nga ta ti sumaruno ahulugan ta. Naguray pa'y lakay. Ha? Apay nga aguray pa ilaan. Awan mo ti bayaran ta. Kompleton ti gamit dito'y balay. Iso nga aguray pa'y. Agin na nata pa'y lakay. Okay. Nukasta ti ko nang bakit? Iso ti masuro. Si kamanan ti mangi plano. Tanalalaing ka itis siya. Agasam man arle na nakaw. Ha? Apay ka dinanang. Kompleto magkaya mo ti gamit yaw. Dayta ti arapaap mi iti anak yun nanang. Iso anak gagat kami. Fully paid amin naun. Wala nang. Awanin ti utang mi. Amin agamit amakit kita yu dito balay kat fully paid. Iso abilibakan ka anak ko. Nalaing ka nga agplano para iti masakbayan ti pamilyam. Sakto lang nanang. Kasta ti kayat ko iti may sa manugang. Ay na, bising yun sa laday tananang. Alam, agtugaw kayo kay di taagkape kayo pa'y. Ay saan, puno ti ibagbagak. Saan nga amin amanugang katkasken ka. Jay da duma, gastadura da. Iso akaasi dagiti asawa da. Nay, agasam manday ta amurang yo, Brenda. Naurnong nga rudan nanang. Ay nawaw, nasugat pa yun ta imam. No choice. Kapilitan ang mano-mano ti panaglaba. Tawan mo't washing machine. Kunak tungo nga minkan kanak ko. Mangala ka iti uray hulugan tapno adda usarum. Nangina mo lang ti interes da no hulugan nanang. O di kasaritam ni ipag mo Arlene. Nalaklakan samot ti interes ti gayom na. Mabainak nanang. Anya nga ron ti kayat mo. Agan anos kalatan aging gat-ingga na. Di mo ibiraw ti paglakaam. Makitan to nanang. Pagpanunutam ti imbaga kanak ko. Si kamo lang ti nakakaasi no di mo ibirok. Kitaom ni Arlene ita. Saan amarigatan ta nakaipundar da iti gamit da. Uray naggapo iti hulugan kat nabayadan dalat tamot. Ikumpara anak man ngaminan nanang. Pudno ti ibagbagak. No diyo kabailan ti gumatang iti cash. Mangala kayo iti hulugan. Ni bakit mo nga'y Edwin? Awan ni bakit ko manang Brenda. Oda na panan na. Apay ka day? Saludsudak ko ma, no asino agayim na tinangalaan na kadagiti hulugan agamit yaw. Ay nawaw. Apay mana? Apay dagiti hulugan na gamit may. Planok mo't ti mangala. Nay, kunak man no di mo kaya ti hulugan mana. No choice. Isumatan ti amok apamuspusan tapno sa anak amabannog nga aglablaba. No rinogyam kumapay la ide, dadda kumamutin na ipundaryo kin manong Glenn. Ada ngamin sa bali a planok ide, ngam saan mat ang nagbaligi. Inuy-uyaw mo pa'y dagiti gamit mi ahulugan manang. Wan nga rod, bidot ko day jay.
Inuy-uyaw ko ti diskarte ni bakit mo. Ngam ita, isumo ti nagbaligi kada kami adwa. Adapay bagasyo, tatang. Adapay basit, anak ko. Ikan kayo iti igatang niyo, tatang. Ay nawa, saan ang anak ko? Nakababay making ka. Nakababay ka na kayo itasawa. Anya ko mati nakababain kat ama kayo mat. Di nakpakadanagan, anak ko. No extra money yaw. Idulin yaw. Iti kasta, kat saan kay ngagparikot no adda ti bayadan yaw. Awan mo ti babayadan mi, tatang. Kuryente langan, Dagiti gamit yu ahulugan ngay. Awanin, tatang. Fully paid aminin. Aya. Wen, iso nga awatin nyo ti iyaw awat ko a kwarta. Ay nahagyaman naknukusta anak ko. Ayun kayam, tapno saan kay amarigatan nga aglaba. Umay kayo laangan dito'y balay, ta i-washing machine tayo. Asino nga minon, di gayem mo nga aglaklako iti hulugan agamit, Arlene ading ko? Ni Marie Cora, manang Brenda. Apay ka di. Idamag mo man no adda washing machine? Nukas na, mga lakamot iti hulugan agamit, manang. Wen, awan pa'y ngamin kwarta. Diyak kabaalan ti gumatang, iso nga ipadas kumanmat ti hulugan. Anya abranti kayat yo. Kumporme no anya ti adda. Diyay kumadakkel, tap no mabalin nga ilabak dagiti ulas me. Mabiit lang nga rod taawagak. I-refer ka, tapno ikan na ka iti discount. Itid kung tumot lang tinumber na, tada kayon ti ang sarita. Alaman nga rod, agyaman naklaunay Nangyagak iti prutas, Brenda, para kadagiti apukaw. Ay nawaw, naggapuan ti prutas, nanang. Inted ni Uncle mo selso. Ay na, agyaman ananang. Ay gayam, nakasaritam ka din ni ipag mo, Arline. Nalpasan, nanang. Kahit nangala ka nga rodan iti washing machine. Wen, basit lang gayam ti interes ti gayam ni ipag. Ay ka nasaya at anak ko. Tapno saan ka amanginaan unay. Wen, nanang, iso na lang ata binulan meten nga adabay bayadak. Kasta talaga. Day talaang mati amok apamuspusan. Tapno ininot a makapundar kayo iti gamit yaw. Wen, nanang. No idi kumapaya kasta ti inaramid mo. Amangan no nakapundar kayo meten ken lakay mo. Kamalik nga roday jay, nanang. Ti kinauyaw ko timpang pangrunak. Anya ngay ita, siyak ti awan na ipundar na. Tinapatag at nagadalam day ta na pasama anak ko. Wen, nanang, okay la ang gayam ti hulugan agamit. Tinapatag kat amo tayo abayadan. Ay nawaw! Di tayo kumauyawan wenno katawaan ti diskarte ti pada tayo a tao no kasano damet ti agurnong wenno makagatang iti kagawaan da. Taamangan no dumtang tu ti aldaw kat maipada tayon tumat iti inuy-uyaw kan kinat katawaan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.